أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Müslüman kardeşler, Allah Teala'ga şeksiz hamd senelerimiz, maqtovlarimiz bulup, aның sevgili Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge erek türlerimizden çıkan salvat şerifelerimiz erişe kursun. Allah Teala cuma günlerimizni mübarek kılıp, şu günlerde kılgan gıybetlerimizni kabul kılsın, günahlarımızını gaffa eylesin. Allah Teala tevfik hidayet, iki dünya bahtı nasip etsin, sağlık, selametlik versin. Orunlarımızı dereceli kılsın, mallarımızı bereketli, mol erkin kıla kursun. Tegiz gaile tarmışı versin Allah Teala, bağlar bahtı nasip eylesin. Muhtaram kardeşler, adam balasına bitinisi kirek. Şulay bit bu dünyada rahat matur yaşayısı kile. Ham elbette indi Allah Teala bizge ahiret tarmışımızını da maturlardan kıla kursun. Allah'ın rahmeti bilen, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefakati bilen vaqda etken cennetlerinde bulurga nasip eylesin. Muhtaram kardeşler, bugün söyleşip bitesi sözümüz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmeti turunda bulur. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem turunda şulay bitinde anın ümmeti turunda silip şu Rabiul Avval aylarında şuna göre inşallah anın ümmeti turunda zirek söyleşip biteriz. Anın ümmeti ul biz. Şulay bitinde anın ümmeti biz. Müslümanlar diye ayttık. Haminde şuna göre de bizden sorasalar bizden var şunda cevaplarımız. Bizim milletimiz İbrahim milleti aleyhisselam. Yani biz tege Tatar tugul, şulay bit Çuvaş tugul, ni tugul, Başkırt tugul, Mişar tugul, biz şulay hazır bölünürge yaratabız bitinde. Bizden milletimiz İbrahim aleyhisselam ümmet milleti. Milleti İbrahim diye atalabız biz. Ümmet yağından biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti. Ne şulay dip. İng deriz cevap şulay bulu. Şuna göre şundan taypılı, ol bizni elbette böyle ayıra. Biz tarqalabız şunun arkasında. Aytik mesela kileler, yigitler, Qırgız, Özbek, Tacik, şulay bitinde. Biz aları millet dip oyluyuz, ol millet tügülü. Bu kavimler bu. Millet ol muhtaram kardeşler, İbrahim aleyhisselam milleti, ol mine şuşu biz tulu bir zor millet bulup sanalabız. Inde ümmet yağından etkeni bizce, biz inde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmeti. Var İsa aleyhisselam'ның ümmeti, var Musa aleyhisselam'ның ümmeti, var Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmeti. Şuna göre ilk bunda sıraylar idi milletin kimdik tügül şulay bit mesela. Yani mine bu milli yaqtan indi sin kim ümmetinden dip sıraylar idi ilk. Allah kişiler indi. Kim ümmetinden sin? Müslüman bolsan indi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden bolsan aha şu bizden kişi. Ning tilde söyleşal. Qayan kilgan ol ansa mühim tügül. Demek bu indi Müslüman kişisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmeti. Mana şu bir ümmet biz muhtaram kardeşler şunu unutmaska gerek. Şuna göre qayadır nindir Müslümanlar renciteler iken qaysydır jerde şulay bit. Ol senin milletin ham ümmetin. Ol garip tügül. Ol Aljer kişisi tügül, Misr kişisi tügül şulay bit. Siriya kişisi tügül. Ol senin ümmetin. Ol Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmeti. Şuna göre bizning burçыбыз dua kılgan vaqtda her vaqt Müslümanlarga dua kıl. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine dua kıl. Özüň için gene tügül, özüň halkyň için gene tügül şulay bit. Aýynda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine dua kılı gerek. İsenler ne hem ölgenlerine. Şoňa göre bar dualar şulay bit. Allahumme gafir lil mu'minine el ahya'i minhum vel amwat. Ya Rabbim, günahlarını keçire kür müslümanlaryň isen bolsalar, merhum bolsalar. Bu indi muhtaram kardeşler bütün Müslüman kişilerine dua kılıp gerekligini anlata. Endi muhtaram kardeşler bizning ümmetimiz yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti kileşegi turunda köp peygamberler bilgenler, haberdar bulganlar. Nuh aleyhisselam haberdar bulgan, İbrahim aleyhisselam haberdar bulgan. Şulay ok Musa aleyhisselam haberdar, İsa aleyhisselamga da aytilgan bulgan. Şulay bit sinden soň gelecek peygamber yani ismi bolacak Ahmet. Yani ul ana da bilip turgan hatta isminde. Her bir peygamberge aytganlar gelecek sizden soň peygamberdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta şunday rivayetler var. Adam aleyhisselam tövbe etken vaqtda Allah Teala'ga Allah Teala'nın tahtında yazılgan bola la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ol sırrı bu la ilahe illallah anlaşıla indi şulay bit narsa eken. Muhammed kim oldu? Adam aleyhisselam jerizinde özügine şulay bit. Kim oldu? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu senin ümmetinden bolacak büyük peygamberdi.
Аллаһ Тәгалә. Һәм Адам алейһиссалам әйтә, алайсаң шуның хөрмәтенә мине гафу ит әле ди. Шундый риваятлар да бар. Менә шулай итеп Адам алейһиссалам да белә, аннан соң киләчәк шулай бит инде пәйгамбәрләр турында, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям турында. Ләкин аларның бу белгәннәрен беркем сөйләми безгә. Безгә яһүдләр сөйләмиләр. Менә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям турында Тауратта Муса алейһиссалам әйткән ди. Безгә христианнар сөйләмиләр. Айса алейһиссалам Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям турында сөйләгән ди. Гәрчә сөйләнгән булса да, гәрчә алар моның турында әйткән булсалар да, бу информацияны яшерәләр. Менә шулай итеп, китаплар укып утырган вакытта, аны әйтәләр сухуф, скрижаль. Инде ул Муса алейһиссалам вакытында. Муса алейһиссалам шушы китапларны укып утырганда, күрә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямның өммәтен күрә. Ул Аллаһ Тәгаләгә әйтә: "Я Раббым", ди. "Мин шушы китаплардан бер өммәт турында укыдым", ди. Ул өммәт башка өммәтләргә караганда бигрәк, ди. Ягъни Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямның өммәте иң бөек өммәт булып санала һәм иң күп санлы өммәт булып санала. Чөнки калган пәйгамбәрләргә иярүчеләр күп булмаган. Бүгенге көндәге христиан һәм яһүдләр, алар Хайса алейһиссаламга һәм Муса алейһиссаламга иярүче кешеләр түгел. Аларның Муса алейһиссаламның һәм Хайса алейһиссаламның өммәте аларның хак дине бетү белән бетте. Буларның хәзер аларга катнашы юк. Хәзергеләрнең. Шуңа күрә җир йөзендә христианнар миллиардта 800 дип йөри инде, чама белән миллиард 600 һәм миллиард 800-гә кадәр мөселманнар дип йөртелә инде, саннар буенча. Бөтенесен санап карасаң. Ләкин бу христиан өммәте күп санлы дигән сүз түгел. Бу элеккеге христианнар түгел булар, насаралар түгел бу. Алар инде икенче халык хәзер. Шуңа күрә иң күп санлы өммәт булачак, мөхтәрәм кардәшләр, пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямның өммәте кыямәт көнендә. Һәм ул булачак иң бөек өммәт. Шуңа күрә дә Муса алейһиссалам әйтә, "Менә китапларда укыдым шул бөек өммәт турында", ди. Алар изгелек кылалар һәм кешеләрне начарлыктан тыялар, ди. Һәм алар башка өммәтләрдән өстенрәк торалар, ди. "Минем өммәтем ит әле буларны", ди. Муса алейһиссалам әйтә. Аларны шулай матур итеп макталганын күргәч, Муса алейһиссалам әйтә, "Минем өммәтем ит әле буларны", ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, "Ул синең өммәтең түгел, ул Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям өммәте", ди. Шуннан соң Муса алейһиссалам әйтә, "Мин шул китаплардан укыдым тагын өммәт турында", ди. Алар бу җир йөзендә соңгы өммәт, ахирәттә беренче өммәт булыр, ди. Алар җир астыннан чыгалар беренче, алар җәннәткә керәләр беренче, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям өммәте. Шуңа күрә бу дөньяда соңгы булсалар да, алар ахирәттә беренче, ди. "Минем өммәтем ит әле аларны", ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, "Бу синең өммәтең түгел, бу Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям өммәте", ди. Шулай ук Муса алейһиссалам әйтә, аларның шундый Мөхәммәд турында укыдым, ди. Аларның китаплары күкрәкләрендә, ди. Алар аны карамыйча укыйлар, ди. Безнең өммәтебез, безнең галимнәребез китапны карап укый, ди. "Минем өммәтем ит әле аларны", ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, "Бу Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямның өммәте", ди. Менә әгәр күрсәгез, яһүдләр дә теге гыйбадәт кылганда раввин укый, китап алдында тора булай. Алар аны бай ачып куялар да, шуннан укыйлар. Аларның таяклары бар махсус. Шул таяк белән алар шулай гарәпчә шикелле аларның да уңнан сулга укыла. Шулай итеп алар укыйлар. Җырлый укыйлар шулай. Христианнарда күрсәгез, попны шулай бит инде. Ул тора аның кулында. Сипләр анда, теге нәрсәләр анда, кадилла, тегесе монсы, тәреләр, шәмнәр, бөтен. Аның каршында китап тотып торалар. Гыйбадәт кылган вакытта аның каршында китап тотып торалар. Ул шуннан укып, чукындыра һәм нитә. Ягъни алар үз китапларын укыйлар. Китаптан укыйлар. Яттан түгел. Мөселманнарда кайсы гыйбадәтне карасаң да, шулай бит яттан укыла. Намаз укыйбыз. Намаз вакытында без яттан укыйбыз. Китаптан карап укысаң, намаз дөрес түгел, Абу Ханифа мазхабы буенча. Яттан укырга кирәк. Шуңа күрә кечкенә чактан без балаларыбызга Коръән сүрәләрен яттан өйрәтә башлыйбыз. Менә без баксаң, бердән бер өммәт икән изге китапны яттан белүче. Безгә кадәр андый өммәт булмаган.
Алар китапларын укыганнар, кел карап. Бары Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям өммәте генә Коръән китабын ятлый. Шуңа күрә китап Коръән китабы ул китап булып иңми. Ул иңгә сүз булып. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямгә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям аны әйтә сахабәләргә, сахабәләр аны язып бармый, ятлап баралар. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям үзе ишен чагында Коръән китабы булмый. Коръән китабы бөтенесендә сахабәләрнең күңелләрендә була. Ятлаган булалар аны. Яттан беләләр. Һәм ул аннан гына языла, Коръән китабы җыела бер китапка, чөнки Коръәнне яттан белүчеләр вафат була бик күп, үлеп китәләр. Шуны саклар өчен. Бүгенге көндә Коръән китабын ятлау мәдрәсәләре бар һәр бер төбәктә. Менә Чечняда да ачтылар аны. Татарстанда бар ул шулай бит, Коръән хафизлар үзәге дип атала. Араб илләрендә дә бар ул, бөтен җирдә бар ул. Төркиядә дә бар ул. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, изге китапны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям өммәте яттан, ирәнә яттан белә икән. Мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, миңа 5 әйбер бирелде, башка өммәтләргә бирелмәгән ди. Нинди 5 әйбер? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, беренчедән дә мин пәйгамбәр булып килдем бөтен халыклар өчен ди, хәтта җиннәр өчен дә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямга кадәр бер генә пәйгамбәр дә бөтен халык өчен килмәде. Менә Гайса алейһиссәлам ул килде бары тик яһүдләр өчен генә. Ягъни башка халык аңа иярергә тиеш түгел. Ул яһүдләр пәйгамбәре. Яһүдләр өчен генә килгән, үз халкы өчен генә килгән ул. Гайса алейһиссәлам. Бүгенге көндә җир төбәгендә, җир шарында теге бөтен халыкларның Гайса алейһиссәламгә иярүе дә, Европаның, Американың мәсәләнендә ул христиан дине буенча дөрес әйбер түгел. Чөнки ул бары тик килде үз халкы өчен генә. Гайса алейһиссәлам Бәни Исраил өчен генә килде ул. Ул үзен мин бөтен халыкларга пәйгамбәр дип игълан итмәде. Менә шунда кызык нәрсә бар. Бүгенге көндә кайберәүләр әйтәләр, ислам дине ул яһүд дине диләр. Еврейский секта диләр, ислам дине. Шулай дип әйтәләр. Чөнки Ибраһим алейһиссәлам турында әйтелә шулай бит инде, һәм башка шундый нәрсәләр анда аларның балалары белән бәйле бит инде. Әмма ислам калган бөтен диннәргә караганда ул аерым тора. Чөнки калган диннәр, алар яһүд дине белән бәйле. Гайса алейһиссәлам, Дауд алейһиссәлам, Сөләйман алейһиссәлам, Муса алейһиссәламнар, Ильяс алейһиссәлам, бөтенесе шуның белән бәйле алар. Исхактан соң килгән бөтен пәйгамбәрләр, алар бөтенесе шуның белән бәйле. Алар үз халкына гына килгән пәйгамбәрләр. Ә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям ул бөтен халыкка дип килде, ул башта ук әйтте. Шулай бит, мин дә бөтен халык өчен килдем, гарәпләр өчен түгел ди. Шуңа күрә баштан ук ислам диненә кирде, гарәпләр генә түгел, фарсы халкы да, грек халкы да кирде анда. Бөтен халыклар кем килсә шул ислам динен кабул итеп, шул ислам диненә кирде, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шуңа күрә дә бу бер үзенчәлек, шулай бит. Икенче үзенчәлек, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, миңа тәяммум алырга рөхсәт булды ди. Чөнки моңа кадәр бер генә халыкка да тәһарәтне тәяммум белән, ком, балчык белән алырга рөхсәт булмаган. Алар бары тик су белән генә юынырга тиеш булган. Су юк икән. Димәк, юынмыйлар, тәһарәт алмыйлар, намаз укый алмыйлар. Аллаһ Тәгалә безгә җиңеллек бирде. Су булмаса тәяммум алыгыз диде. Җир белән безгә гыйбадат кылырга мөмкинчелек бирде. Бу шулай ук безнең халыкта гына үзенчәлек. Өченчесе ди, ганимәт, трофей маллары рөхсәт булды ди. Элек трофейларны алырга рөхсәт булмаган пәйгамбәрләргә һәм башка өммәтләргә. Аларны шунда калдырганнар. Бу бары тик рөхсәт ителде Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллямгә. Дүртенчесе, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, мин кая гына килсәм дә дошманнарым бер ай алда миннән куркып торалар ди. Мөселманнарның шундый кеше бар. Мөселманнардан куркалар. Бер ай алда. Әгәр дә шундый берәр сугыш була калса, шулай берәр нәрсә була калса, бер ай алда куркып куялар. Вот, например, сез стрелка забивать итәсез. Шулай бит инде. Бер группировкага, Казан группировкасына мәсәлән, бер айдан очрашабыз. Шәһәр кырыенда, шулай бит инде, күл буенда. Шулай шул сәгатьтә. Алар бер ай буе куркып торалар.
Бер ай буе куркып торалар, чөнки мөселман кеше белән очрашасы була. Ничә элтерделәр икән, тотып кыйналар микән, фәлән фәсмәттән микән дип шулай бит инде. Рамзан Кадыровны көтәләр инде алар анда. Килгәнен шулай бит. Бер ай алда куркып торачаклар ди. Ну, әлбәттә, без алай сугышып йөрмибез инде сез. Уйлый күрмәгез та. Әгәр дә мөселманнар арасында һәм мөселман булмаган кеше арасында, халыклар арасында, дәүләтләр арасында берәр низах булса, бер ай алда Аллаһ Тәгалә аларның күңелләренә курку кертә ди. Мин сезгә әйткәнем бар иде, мөселман кешесе 10 кешегә караганда көчлерәк. 10 мөселман булмаган кешегә караганда көчлерәк мөселман кешесе ихлас булса. Шулай ук инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, 5-нчесе ди, миңа Аллаһ Тәгалә шәфәгать бирде ди. Шәфәгать мөмкинчелеге. Мин аны кыямәт көненә калдырдым ди. Ягъни бу дөньяда ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям безнең өчен нәрсәдер сыр ялган Аллаһ Тәгаләдән, ләкин ул аны калдырган кыямәт көненә, кыямәт көнне ул шәфәгать улдыга безгә кирәкрәк. Менә шундый мөхтәрәм кардәшләр, үзенчәлекләр бар. Әлбәттә, үзенчәлекләр бик күп санап китсәң. Әмма менә бу безнең өммәтебезгә хас, димәк, бу башка өммәттә юк. Без уйлыйбыз, бездә дә шулай, башкаларда да шулай. Алай түгел. Башка диннәрне белмәгәч, без аны чагыштырып карый алмыйбыз. Димәк, менә бу безгә генә хас үзенчәлекләр булып чыга. Һәм алар тагын бар, мөхтәрәм кардәшләр. Инде иншаллаһ русчада сөйләп китербез. Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о народе, об умме пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Умма пророка, саллаллаху алейхи вассалям, она очень разнообразна, она охватывает разные народы. Дело в том, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, пришел пророком, посланником для всех народов на земле. Поэтому у нас нет ограничения, когда хотят, например, принять ислам, любой человек из любого народа, говорящий на любом языке, имеющий любой цвет кожи, может принять ислам. Препятствий в этом нет. Поэтому мы видим, что умма пророка, саллаллаху алейхи вассалям, действительно она разнообразна. Там есть разные народы. Там, начиная от японцев-то на восточном побережье, так скажем, заканчивая американцами на западном. Поэтому все, любой народ может принять ислам. Независимо ни от чего. Дело в том, что остальные пророки, они не имели такую возможность. Любой пророк, он приходил раньше только для своего народа. У него был свой народ. У Иса алейхиссалям свой народ, это иудеи. Он только для иудеев был пророком. У Муса алейхиссалям тоже. И так далее. До Исхака алейхиссалям все эти пророки были только для иудеев. А также с остальными пророками, которые жили. Худ, Салих, там, да, Шуайб алейхиссалям и так далее. Очень интересно, что вот, например, во время Ибрахима алейхиссалям жил Лут алейхиссалям. Они жили в одно время. Почему в одно время жили два пророка? Почему Ибрахим алейхиссалям недостаточно его одного пророка, чтобы он пошел к народу Лута алейхиссалям и там делал дахват? Потому что Лут алейхиссалям был пророком только для своего народа, а Ибрахим алейхиссалям только для своего. Видите, какая разница? Во время Муса алейхиссалям был Шуайб алейхиссалям. Два пророка. Зачем в одно время два пророка нужны? Может, достаточно, чтобы Муса алейхиссалям делал всю эту работу? Назначил там заместителя, например, да, и все? Нет, потому что Шуайб алейхиссалям был для своего народа, а Муса алейхиссалям для своего народа. Поэтому было абсолютно нормальным, чтобы в одно время было несколько пророков. И они дела друг друга и в народы друг друга они не вмешивались. Не имели права. Ибрахим алейхиссалям не мог диктовать свои законы народу Лута алейхиссалям и наоборот. Все изменилось, когда пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и его действительно ждали. Иудеи ждали его. Потому что в жизни такого не было, чтобы пришел пророк для всех народов. И они мечтали, грезили, что это будет очередной иудейский пророк, который будет пророком не только для иудеев, а для всех народов, и таким образом сделает великим иудейский народ. Выше всех остальных. Но этого не произошло. На удивление, этим пророком стал Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Иудеи не сомневались того времени, что он истинный пророк. Они не сомневались на самом деле. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, имел все очертания, все признаки, описываемые в Торе и в их свитках. Даже было точное место происхождения пророка – Медина. Даже было точное место происхождения. Поэтому иудеи в свое время,
они группами приехали жить в Медину, там не было ни одного иудея. Медина – это очень плохой город был, чтобы туда переезжать. Там была плохая экономика, плохая погода, были разные болезни в Медине. И туда ради какой-то наживы приезжать смысла не было. Но иудеи туда приехали, жили там поколениями, ждали появления в этом месте великого пророка. И когда он появился, они немножко были удивлены. Они думали, что он будет среди них, из них, а он оказался арабом. Вот поэтому они потом уже отвернулись от пророка Мухаммада ﷺ и вычеркнули все упоминания о нем из своих книг. Поэтому пророк Мухаммад ﷺ, он является пророком для всех народов, в том числе вот и для нас, да, для тюркского народа, так скажем. Не скажу татары, здесь не только татары сидят, да, здесь сидят. Но хотя татарами вообще раньше считался любой тюркский народ. Все, кто жили под влиянием татаро-монгол, они все считались татарами. И азербайджанцы, и армяне, и даже русские в Европе их называли татарами. То есть, кто находился под влиянием татаро-монгол. Поэтому это такое название, по сути, даже универсальное. Даже для нас он является, то есть Мухаммад ﷺ является тоже пророком. Несмотря на то, что он разговаривает на арабском языке, сейчас вот тоже есть такие националистические идеи, что Мухаммад ﷺ это пророк для арабов, а для татар он нужен своя религия, тенгрианство, да, есть такие вот люди, но тем не менее Мухаммад ﷺ, несмотря на то, что Коран на арабском, что он был арабом, он является пророком для всех народов. Это была его особенность. И вот однажды Умар, Гумару, точнее, ради Аллаху анху, был должен денег один иудей. Умар, ради Аллаху анху, увидел его, схватил и сказал: верни мне долг. Он сказал: клянусь тем, кто послал Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям пророком для всех народов, сегодня я заберу у тебя свой долг. Иудей, услышав это, он не сказал: я тебе вот долг верну или не верну, да? Он сразу разговор повернул в другую сторону, да? Он про денег не говорил. Он говорит: Мухаммад, саллаллаху алейхи, не пришел пророком для всех народов. Он сказал. Потому что Умар, ради Аллаху анху, как поклялся? Клянусь тем, кто послал Мухаммада, саллаллаху алейхи, посланником для всех народов. Он сказал, и иудей говорит, зацепился за эти слова и говорит: Мухаммада Аллах послал не для всех народов, а только для вас, для арабов, как бы вот так вот. Что случилось? Это случилось то, что произошло во Франции. Там оскорбили пророка, саллаллаху алейхи вассалям, написав карикатуру, а здесь иудей оскорбил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, его миссию, сказав, что вы врете, он врет и так далее. Это тоже оскорбление. Видите как? Аналогия. Оказывается, пророка, саллаллаху алейхи вассалям, оскорбляли уже при жизни. Как и сейчас, после смерти. И что сделал Умар, ради Аллаху анху? Что он сделал? Он его ударил по лицу. То есть ты оскорбил нашего пророка, ах ты там, да, и шаблт, ударил его по лицу. У него не было чеченской крови, он голову не отрезал ему, но ударил по лицу. Услышав это, почувствовав удар, иудей сказал: ну все, будем разбираться. Ты меня ударил, будем разбираться. Тогда сказали: все, идем к твоему пророку разбираться. Кто прав в этом? Когда они пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, рассказали ситуацию, он сказал, иудей сказал: вот Умар меня ударил, твой сподвижник, твой друг. И Умар, ради Аллаху анху, рассказал историю. Вот дело было так обстояло, туда-сюда, он тебя оскорбил, сказал, что ты не для всех народов, меня это оскорбило, как бы, и я его ударил. Что сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям? Молодец. Так сказал? Он так сказал? Нет. Он сказал: о, Умар, ты его ударил. Верни ему долг за удар. То есть
компенсируй ему этот удар. Этот удар был несправедливый, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Представляете? То есть, если бы сейчас пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, воскресить, он бы сказал, то, что вы режете кому-то голову, ножом на кого-то нападаете, кого-то стреляете на улицах, или же то, что вы там около посольств, там консульств что-то сжигаете, он сказал бы, это неправильно. Компенсируйте то, что вы сделали. Вот вам, пожалуйста, налоги. И он сказал Умару, компенсируй ему этот удар. И он обратился к этому иудею и сказал, что тебя заставило так сказать? Знай, говорит, что Ибрахим, алейхиссалям, был халилуллах, другом Аллаха. Адам, алейхиссалям, был сафиуллах, избранником Аллаха. Муса, алейхиссалям, был наджиуллах, спасенным Аллахом. Гиса, алейхиссалям, был рухуллах, а я являюсь хабибуллах, любимцем Аллаха. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, от Адама, алейхиссалям, до себя составил цепочку пророков. Адам, алейхиссалям, Нух, алейхиссалям, Ибрахим, алейхиссалям и так далее. Сказал, я являюсь хабибуллах. О чем это говорит? Это говорит о том, что я в плеяде пророков такое же звено, как и они. Но я последнее завершающее звено. То есть ты говоришь, что я послан там не для всех арабов, а на самом деле они говорили, что он вообще, ему в лицо говорили, лжепророк. Хотя сами знали, но ему говорили так, что он лжепророк. И он говорит, я такой же пророк, как и они. И он сказал, Аллах любит меня, так же, как и их, но не только любит, а еще дал мне отдельно прозвище любимца Аллаха. Вот как он ответил. Значит, любой человек, который оскорбляет пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, иудей, христианин, например, особенно, он оскорбляет и своих пророков. Который оскорбляет Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, оскорбляет Бога, который послал к нему Гайсу или Мусу. Потому что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, является братом этих пророков, а все эти пророки являются посланниками одного Бога. Вот как он объяснил, сказал. То есть твое вот это вот неверие и оскорбление, оно неправильно, неуместно. То есть ты сам себя унижаешь и там сам себя, свою же религию этим оскорбляешь. Если бы к христианам Франции привели Гайсу, алейхиссалям, он бы отрекся от них и сказал, вы моим именем ругаете, оскорбляете моего брата Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Оскорбляете Бога тем, что он избрал его пророком. И он бы от них отрекся бы. Понимаете, вот о чем речь. Поэтому эти люди, они оскорбили свою религию, сделав вот этот шаг. Но я считаю, что они даже никакой религии не придерживаются. На самом деле, скорее всего. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, о иудей, из числа имен Аллаха есть два имени. Он назвал этими именами меня и мою умму. То есть Аллах назвал себя, точнее и умму пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Себя Аллах назвал салямом, а нас назвал мусульманами. Вот здесь есть имя Аллаха салям. То есть слово муслим, мусульманин, он происходит от имени Аллаха салям. Говоря, что вы мусульмане как бы неправы, вы тем самым опять-таки Аллах Тааля оскорбляете. Аллах Тааля назвал себя му'мином и назвал мою умму му'минами. Му'мин – верующий, и также имеется смысл имя Аллаха под этим названием му'мин тоже. То есть опять-таки к Аллаху это все приписывается. Он сказал, о иудей, вы претендовали на наш день на пятницу, но он достался нам. То есть вы хотели пятницу, но Аллах Тааля дал ее нам. А вам досталась суббота, завтрашний день. А христианам достался послезавтрашний день, воскресенье. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, о иудей, вы первая община,
но мы последние. То есть они действительно первой общиной долгое время были, жили, у них в руках была истинная религия долгое время, много пророков. Но мы, говорит, последние. В судный день мы будем первыми. О иудей! Всем пророкам входить в рай будет запрещено до тех пор, пока в него не войду я. То есть Мухаммад ﷺ первым войдет в рай, только остальным пророкам потом разрешат войти. А ты говоришь, что я никто, как бы, да? Он говорит. Всем общинам входить в рай будет запрещено до тех пор, пока в него не войдет моя община. Пока мусульмане в рай не войдут, значит остальные не войдут в рай. Вот очень интересный момент. Как-то вот у покойного Дмитрия Смирнова, знаете этого священника, да, спросили, как Иисус будет судить мусульман? Потому что в судилище по христианской вере там будет судить людей Иисус, Христос. Его спросили, как мусульман будет судить Иисус? А ведь на этот ответ нет вопроса. На этот вопрос нет ответа. Почему? Потому что если он скажет, мусульмане неверующие, да, уже как-то оскорбление будет. Не так поймут. А если он скажет, что Иисус будет судить мусульман, а по каким законам? И знаете, что он сказал? Я, говорит, вообще сомневаюсь, что Иисус будет их судить. А что, куда же пойдет? Я, говорит, не знаю. Понимаете? Я, говорит, не знаю. Пророк ﷺ сказал, что сначала мусульмане войдут в рай, потом все остальные. Вот очень такие интересные моменты. Тут еще что-то написано, но время закончилось. Иншаллах, продолжим Аллах верса в другие дни. Поэтому, дорогие друзья, чем больше мы берем знания, тем больше читаем такие хадисы и аяты, мы знаем, как отвечать. Вот пророк ﷺ как ответил. Он все раскидал, все объяснил. Ты, говорит, меня оскорбил, ты, говорит, так сказал, а на самом деле это вот так. То есть, когда пророка, саллаллаху алейхи вассалям, оскорбили какими-то карикатурами или высказываниями, что мы должны были сделать? Мы должны были распространить о нем правильную информацию. Мы должны были проплатить газеты, проплатить издания, какие-то издательства, проплатить рекламные какие-то щитки на телевидении и показать, каким был пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И что он говорил? Про убийство, там, про мародерство, про нетерпение там, к другим религиям и так далее, и так далее. И когда увидят они, вот на самом деле какой пророк, саллаллаху алейхи, а что мы о нем говорим, они бы потом сказали, мы дураки, что так говорили о нем. Возможно, на самом деле как раз виновато то, что люди не знают о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям. Я их не оправдываю, их оскорбления, не подумайте. Возможно, вина лежит на нас. Знаем ли мы сами нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и живем ли мы так, как он нам говорит, велит, и являемся ли мы его отражением, так скажем. Вот это самый главный вопрос, который мы должны задать себе на сегодняшний день. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء